Kabila watwishe igihe kirekire. Kabila ntabwo Gisegeti arakora amabi Kabila yadukorera na kimwe cya cumi arakora. Kabila yatubaza dukeneka yica abantu atoteza abandi abohera abantu makara baboreramo. Kabila yavuze. Turamutse tuvuze amaspace n'amalive hano yaba magari. Kabila yaratuye aravuga. Amaspace nayakoze mbere, nakoze amatweet imbere yuko Kabila avuga ho iminsi 10 na mbere niba mubyibuka. Mugende muri tariki 16 nakoze tweet kuri Kabila. Iminsi 5 ishize nakoze tweet kuri Kabila. Kabila bashatse kumwicira ejo bundi muri Ethiopia haherejwe special force z'aba South Africa bafanze n'abasirikare ba Congo. Kiseketi bura yavuze operation yo kwica Kabila muri Ethiopia imaze guhusha niyo bakora avugwa, ndetse bivugwa ko n'ingabo zamaze gufatwa bari kuzikandisha muri Ethiopia. Amakuru ni menshi. Hey! Mungu wangu kuri Kabila. Narababwiye ngo abanyapolitike ni nk'intanga. Kabila watwishe igihe kirekire. Kabila ntabwo Gisegeti arakora amabi Kabila yadukorera na kimwe cya cumi arakora. Kabila yatubaza dukeneka yica abantu atoteza abandi abohera abantu makara baboreramo. Kabila yakenetse ubwoko. Kabila yamaze abantu uyu munsi. Kabila ariko politike bahu. Ubu turi kuvugana Kabila ariko sha. Urumva? Niyo mpamvu nakoze tweet. Godfather nabakoreye tweet ngira nti. Buriya reka mbabwiza ukuri bura kugira amakuru adafite aho yavugira. Dore iyi tweet narayikoze. Buri muntu wese ayitranslatinga uburyo ashaka. Narateruye ngira nti. Ahangaha ndatekereza hari tariki 7. No. Hari tariki 7 z'ukwa mbere. No. Hari tariki 29 z'ukwa 12 2024. Nagize nti ntabwo bura muzinga umuntu arahubuka. Ntabwo duhubuka nuko tudafite aho tuvugira amakuru biba bitari na ngombwa ko nta kintu dushinzwe turi simple individu. Naraje hano ndababwira ngo iyo umwami yishe so udashoboye kwihorera uramusanga ukamubwira ngo databuja umwanzi yapfuye ndaje umpake. Wamara kwiyubaka ukaba umugabo ushoboye ukamusanga ukamubaza uti harya data wamuhoye iki. Itwite nyikora ntabwo nigeze nyibasobanurira, ariko hari amakuru nari mfite yuko uwari umwami stile n'uyu munsi ukiri umwami kuko aracyafite imbaraga, uretse kumugana tukiyubaka igihe kikazagera tukazamubaza abacu yamaze, nta kindi kintu twagombaga gukora. Abanyapolitike ni nk'intanga mbabwira rino jambo ntimushaka kunyumva. Urimo kumva? Mugende murebe tariki 16 z'uku kwezi nibwo nafashe ifoto ya Kabila ndayipostinga. Mu minsi 5 ishize mbabwira ko Kabila ari buze kuvuga. Ntiyavuze mu minsi 2 ishize. Ntiyavuze. Muri tweet zanjye nimba bwira ibi bintu hari byinshi ntashobora kwatura ngo mvugire hano. Mfite amakuru. Buru uzagira amakuru. Ariko kugira amakuru menshi nabyo n'undi mutwaro uba wikoreye. Kuko kugira amakuru umugabo yasanze agahanga ahantu kaguye arakabaza ngo gahanga wazize iki, ngo nazize abagabo uzazira umudomo wawe. Urumva? Sometimes biba ngombwa nkemera kaniga. Urumva? Ibintu ni byinshi. Murebe tweet nakoze tariki 16. Murebe tweet nakoze mu minsi 5 ishize mbabwira ko Kabila agomba kuvuga, yavuze mu minsi 2 ishize. Aya masaha nabonye ibigoryi Kabila araje wawe ni imbaraga. Ni mubyine kuri Kabila, ariko Kabila mu muzigice. Ntabwo Kiseketi ibi ngibi byose Kiseketi ari kwivurugamo, ubu nuko yaje afite ideology afite n'inginga bitekerezo ko ntabwo mwibagirwa vuba muri abapfapfa. Hagati ya Kabila na Kiseketi ninde wabamaze? Kabila ni mubi kurusha Kiseketi. Kabila yamaze abantu, Kabila yaboheye bene wacu mu mapriza bamariramo. Kabila yaguze imitwe y'abayobozi bacu, Kabila yaguze umutwe wa General Laurent Nkunda,
Kabila yaguze umutwe w'amakenga. Kabila yafataga we yabigiraga seriye akageraho nagura imitwe y'abantu bacu bikarenga politiki wagashaka imitwe yabo bro. Uyu mugabo afitemo n'ubugome ariko aya masaha turi kuvugana ariko sha politiki ariko ibyo byose bikaba byarabaye. Uyu musenzi mbizi neza cyane kuva Kabila yohereza John Numbi, urukumva bahise gentleman agreement gentleman something like that, ibintu nk'ibyo ngibyo byabereye ntuza byabereye inama yabereye i Kigali 2008 yoherezamo kino kigabo bita Numbi, John Numbi. Urimo kumva? Mujye kumva amajwi, hari amajwi y'umudamu wagiye muri delegation yavuye Kinshasa ejo bundi ngo bisobanuraga neza ari kugira Kiseketi inama, amubwira ati kubera iki utemera ibiganiro bya Nyirarureshwa ukabyemera ariko ugakorana nabo ibiganiro ko ariyo nzira twakoreshaga kuva na kera, warangiza ugacinya umukabarasa. Kabila yohereje intumwa zijya mu biganiro, bafata iki kigabo cy'igiteramo cyo muri Tanzania bagenda bajya mu nama kugira ngo bariho bayobora ibiganiro abahuza. Uzi ikintu bakoze? Bohereje ingabo z'ikinyuma zijya kurasa amakenga mabisi ngo bari mu nama. Ibi ngibi ntabwo dushobora kubyibagirwa. Subira inyuma gatoya. Uyu Museveni muri kureba, Museveni nturukureba ukuntu avuga ko adashobora kurasa M23. Museveni uri ahangaho uvuga ko umuhungu we yirirwa kuri social media bwe avuga ko ashyigikiye ko ari abana birwana hari bene wabo, yirirwa avuga bira bigambo ngo byantuza by'abacwezi. Ejo bundi ntiyabeshye abantu ngo agiye kohereza ingabo muri turi ngo kujya gufasha ngo kujya gutabara ngo abahima bene wabo bari gupfa. Bicwaga nande? Ntibicwaga bahagarikwe n'ingabo za guverinoma ya Congo. Naje gutungurwa kubona ingabo za Uganda ziri kwakirwa n'ingabo za FARDC bari guseka. Binjiye muri turi. Museveni South yabahinduka. Noneho sindi kure barimo kuzamo n'ibintu by'amabuye y'agaciro. Ibintu byatangiye kuzana aya makontineri y'amabuye. Birabibye ntibiba amaraso. Abagande bakabonye kwambuka muri Congo. Ntibibi byagisanganye. Uganda ntabwo bizeye. Mukomeze. So reka numvire bayita. Uraho. Ubwo tufadha uraboneza njyewe ntabwo nanjye ndi umupolitician, ariko ku bantu bakora politike uretse na politike n'ibintu bisanzwe. Reka turebe ku bintu by'imirire. Ibintu by'imirire ntabwo turya ubundi byo dukunda, turya iby'umubiri ukeneye. Iyo umuntu ariye ibintu akunda niho usanga umuntu azana inda ikaba nini cyane, utuguru n'utuboko tukananuka kubera kurya ibintu ukunda. Ubundi umuntu arya ibyo umubiri ukeneye. Uyu munsi wa none hakenewe iki? Hakenewe nde? Utitaye ku mateka, utitaye ku mubi no mwiza, uyu munsi hakenewe iki kugira ngo ushobora kuba ugiye kunsobanurira? Reka nze ngusaba umfashiriza abantu kugira ngo babyumve. Reba iyo tweet ikizeho none harubaye. Niyo ngiyo nayisomye oya reba iyindi ikizeho none aha. Iyi ngiyi iravuga ngo ko ari kirekire tugisome. Wize neza dore urinde gushyira no muri Amerika nubwo waje amashuri ntagire icyo kumarira ubikarangira ugiye gusengera. Reka dusome. Soma. Iravuga ngo there are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interests. For years I keep hearing this sentence when it comes to geopolitics. Are there or were there any instances in which this sentence wasn't followed? It's true mostly. Reka tubanze tuvuge igika cya mbere. Na mwanzi uhoraho na n'inshuti ihoraho muri politiki, ahubwo hahoraho inyungu nizo zihoraho iteka ryose. Ngo iteka ryose hashize imyaka myinshi iyi mvugo cyangwa se iyi nteruro
iyo bigeze kuri geopolitike, ese hari ahantu byabaye iyi nteruro ntikoreshwe neza? Ngo yego, kenshi cyane. None over short periods of time, some comments are saying relationships that have endured a couple of decades, a century at most, it can seem that friends are permanent. Ni nkaho hari igihe ubushuti bukomeza abantu bakabana, ni nkaho bigaragara nkaho ubushuti bushobora kubaho iteka cyangwa se bushobora guhoraho. But it's because the interest of both countries could be aligned for a long time. Only it takes a small disagreement to start to distance, even if the distance is not great. It's a sign that the relationship was never permanent. It was always conditional. Ni kuvuga ko iyo abantu babanye bakabana si uko bakundana, ahubwo niko inyungu zabo ziba zitarakorwaho. Ngo upime gatoya gusa uzikoreho urebe ukuntu baguhuza n'amacenga. Ni kuvuga ko ntabwo ari ubushuti, ahubwo ni ubushuti bushingiye kuri za kondisiyo runaka. The US and UK stopped being such good friends after World War II. Nyuma y'intambara ya kabiri, Abanyamerika n'Abongereza barekeyeho kuba inshuti for almost 2 decades. Hafi imyaka. They weren't hostile. Uracyasoma? Abanyamerika n'abantu b'inshuti z'akadosohoka, ariko bigeze gucanamo igihe cy'intambara ya kabiri y'isi kubera collapse ya British Empire, igihe ubwami cyangwa se empire y'aba Britannique yatangiye kugwa cyangwa se inyungu zabo zitangiye gukorwaho, ntabwo bavuze rumwe. Noneho later they approached each other, baje gusubirana, but as you can see, even a permanent solid friendship have lasted almost a century years, have been conditional from the beginning. Biden and the US at large getting angry at Israel military action in Gaza while still supporting them is also another insight to how strong friendship are strong as long as interests are aligned, not just geopolitical, but also political, in this case, domestic politics. Ngira ngo wabishubije ni kuvuga ko impamvu nakoze iyi tweet ziyariyo nkajya no gushaka ibi bintu byose ureba. Impamvu ntayindi rubaye. Ibi bintu nabikoze kugira ngo igihe nzaba ndimo gukasa Kabila, urimo kumva, cyangwa nzaba mvuga Kabila nzi, urukumva, bitazagaragara nkaho naramukaje, atazagira uwumva ko ibi amahitamo y'abayobozi ngiyewe nayasuzuguye cyangwa yabo, kuko ngiyewe I do follow the leaders cyangwa abo nemera n'ubuyobozi bwabo ntabwemera nkanabyemera. Niyo mpamvu nabikoze gutya, atazagira wumva ko ngiyewe naje ahangaha nsuzuguye ibitekerezo by'abantu cyangwa kuba Kabila ashobora kuvuga avugira inyungu avugira abo yamaze cyangwa avugira abo yabagize abo ari bo, aya masaka bari kubavugira nshobora kuba ntari kumvikana nabo cyangwa bahisemo nabi. Ibintu byose birashoboka. Ariko Kabila urazana Kabila arakabira ifiro mu nda gusa arakatsindwa n'Imana. Komeza utange igitekerezo cyawe, ariko ntabwo ngiye none ngomba kuvuga ibitekerezo byanjye. Ngiye n'umuturage, nta rwego mpagarariye, ndi Godfather as a person who can speak my mind. I do speak my mind. Ntawe mpagarariye. Yewe ndemeranya nawe, nta muntu wakubuza kuvuga ibitekerezo byawe, ariko ugomba kumenya ko ukurikiranwa n'abantu benshi cyane. Ushaka kuvuga ibintu abantu bakabyemera bakabikurikira, ni benshi cyane bagukurikira. Abankurikira yego, so ikiriho ni kimwe n'iki ngiki, ibyo bintu mukabigira. Numva ngo Kabila, urimo kumva, Kabila reka nze nkubwire rubaye, urimo kumva, twabaye muri aka gahinda igihe kirekire, urimo kunyumva, ku buryo kaduhaye capacity yo kumenya what is going on, tukamenya amakuru. Ubundi baravuga ngo abategetsi, imboni z'abategetsi bakomeye bamaneko babo rubanda rusanzwe turebesha amaso yacu. Ibibazo tumaze mu imyaka hafi 30, urimo kunyumva, byatubereye imboni z'abategetsi bakomeye. Ubu ngubu natwe ibibazo byacu byatumye tugira amakuru ameze nk'abafite ba maneko. Urabona nkuko abategetsi bakomeye bagira ba maneko arizo mboni zabo, ubu natwe ntabwo imboni zacu ari amaso yacu gusa. Urimo kunyumva, tumenya amakuru
niyo mpamvu ushobora gusanga tariki 16 naranditse ku nkuru kuri Kabila, iyo ngiyo uri kureba reba ni 26. Iyi nkuru nyandika genda ure mu minsi 5 ishize nibwo natwitinze mvuga ko Kabila ari buze kuvuga mu minsi 2 ishize aravuga, sibyo? Ibi bibazo byatumye tumenya amakuru, dushaka n'uburyo bwo gushaka nk'amakuru. Imyaka 30 ni myinshi my friend. Genda ure mu minsi 30, mu minsi 5 ishize, reka nyikuzanire urebe. Nibwo navuze ko Twitter, nubwo nazimije nkavuga ko ari buze gukoresha Twitter ye, ariko navune kanze mbikwereke. Nibwo natangaje ko Kabila ari buze guca imbuga ari buze guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Let me show you. So impamvu nta yindi rero, urukumva, nuko we take time tukamenya amakuru, tukamenya n'ibiri kujya mbere, kuko baravuga ngo erega ibintu bitwirwa nka igihe kirekire. So kuvuga rero kuri uyu mugabo Kabila uyu ureba ni igisebe, urimo kunyumva? Kabila uyu mureba atandukanye na Kiseketi. Kabila yayoboye manda avuga ijambo rimwe. ariko Uretse gato, Godfather nyemerera ndangiza igitekerezo mbere cyanjye. y'uko urangiza soma iyo tweet nshyizeho ngaho ya kabiri, kamvaneho iriya ya mbere iyo ya tariki 16. Iyi ngiyi nayishyizeho ryari? Si mu minsi 5. Iyi ngiyi ivuga ngo former President Joseph Kabila soon on X through an official account which will be operational in a few days. Stay connected. Aha, iyi tweet nayikoze narajimije, nanze kuvuga ko ari buze guca imbuga ku nkoranyambaga, ntari kuvuga ko amakuru nayakuye he, nayanga kumanza narabirose, ariko nderekwa burangiyewe buriya ntabwo nemera Imana y'Abayahudi, ariko buriya ugiye kureba wasanga nge ni nk'umwuzukuru wa Magayane. Magayane ariko ntiyakorega ntuzarya. Ushobora kuba nifitemo ikirasoraso cya Magayane buriya murebye neza. Urimo kunyumva? Nuza kureba mu minsi 5 ishize nibwo nanditse mvuga ko Kabila ku mbuga nkoranyambaga ari kubuze kubica kuri Twitter. Mu minsi hashize iminsi 2 yakoze interview ngiye aho ngaho. Tugende gatoya rero. Uti mfite abantu bankurikira ngo nakabaye mvuga Kabila. Kabila nzanga musiga amavuta y'inka, nze musiga magazi mugira umuntu muzima, niko ubishaka? Kabila uza abana baboriye muri Makara Kabila yishe. Kabila abantu yishe bangana bate, batwikiye mu mapine bangana bate, abahawe uburozi bangana bate n'uyu Kabila? Kabila ibyo yakoze bingana bite? So ibi ngibi rero kuba ngo aya masaha ngo bishobora kugoragoza ntago bivanaho Kabila nzi. Kabila ni inyamaswa. Kabila afitemo n'urwango hari ruri naturel, simbizi bagira ngo baramwiciye. So Kabila rero kuba aya masaha, ku rundi ruhande ibyo bavugaga nibyo, ku rundi ruhande Kabila ni ikindi kintu bro. Mugere muri statement zakozwe na leta ya Kongo, bavuga ko Kabila budget y'igisirikare cy'imyaka 3 ibikoresho byaguzwe ariko byaburiwe irengero. Ibikoresho bya gisirikare byaguzwe ariko ntago bazi iyo byagenda byigeze bigira mu gihugu. Kabila yaguze intwaro zijya mu kirere, n'ungu ziracyari mu kirere ntiziragera muri Kongo. Yatanze ubutegetsi bw'igisirikare imyaka 3 zumuna ntago bazi ibyo bikoresho bya gisirikare aho byagiye. Uyu nguyu mu muzi gice Kabila yaragiye akora inama n'abakuru inama yakoranye n'abakuru b'ibihugu ya nyuma. Mugende muyitegereze muyumve mukurikire interview. Yarababwiye bamusezeraho ababwiye ko atazongera kwiyamamaza, bamusezera arabitegereza arabaseka arababwira ngo tuzongera guhurira aha ngaha nicaye aha ngaha ndi umukuru w'igihugu nkuko ndiwe uyu munsi, ntimunsezere nkaho ntazagaruka. Arangije abasobanurira filime, yahise umusobanuzi abasobanurira filime ya Apocalypse neza neza. Kabila filime yabasobanurira ibyo ari gucamo uyu munsi. Mugende murebe iriya interview, mugende mubyumve. Kabila aravuga ati, ababwira iyi filime ya Apocalypse, ababwira urugendo rw'uriya mwana wakinnye iriya filime, aravuga ati neza neza murabona ukuntu ibiyanyuzemo byose, murabona ukuntu byarangiye, abantu bose bari abantu babacakaza. Mugende murebera filime ya Apocalypse neza neza, nirwo rugendo Kabila amasaha agiye gucamo. Ngaho bashatse kumwicira Kinshasa, ngaho arahunze biranze, agiye muri Ethiopia, agezeyo bamwohereza bamwica, Kabila ari kunyura muri Apocalypse. Ibi bari kuvuga yarabivuze. So ibyo ngibyo tubivuyemo rero, imbaraga za Kabila kuza naramukana ariko usingiye kujya kure, reka ndekeraho. Iyi niyo mpamvu Godfather ibi ngibi kuba bisobanukiwe wowe rubayita uraza kubyumva neza cyane. Niyo mpamvu nakoze iyi tweet kuko ntari mahitamo dufite.
aya masaha niyo satani yaza. Ntekereza ko niyo mpamvu nakoze iyi tweet, ndababwira ngo iyi tweet nayikoze mfite amakuru cyane y'uyu mugabo. Ndandika ndababwira ngo iyo umwami yishe so udashoboye kwihorera, uramusanga ukamubwira ngo databuja, umwanzi yapfuye, ndaje umpake. Wamara kwiyubaka ukaba umugabo ushoboye, ukamusanga ukamubaza uti harya data wamuhoye iki? Hari igihe kizagera tubaze uwishe data icyo yamuhoye, ariko aya masaha tugomba kwemera tugahakwa nawe. Niyo mpamvu Kabila aya masaha ashobora kuza hariya tugacurira. Ariko ntabwo nibagiwe ko ubuzima bwa Tuyisenge, ubuzima bwa Sitabu, ubuzima bwa Safari, ubuzima bwa Fidele, ubuzima bwa Kamuzinzi, ubuzima bwa nde nande nakubwira akagera ku bantu magana ngahe bwajyanywe na Kabila. Urimo kunyumva? Niyo mpamvu wabonye nakoze iriya tweet tumaze kudusobanurira iri mu Cyongereza, kavuga ko nta mwanzi uhoraho, nta n'umukunzi uhoraho. Fata ijambo. uri kunyumva Godfather? Ndakumva. Icyo nashaka kuvuga ni uko Joseph Kabila yabaye perezida bwa mbere muri 2001. Icyo gihe yari afite imyaka 30 urebye, yari afite imyaka 30. Uyu munsi amaze kugira imyaka 32 kuko yavutse muri 71. Uwo muntu w'icyo gihe utigeze unayobora na nyumba 10 akayita aba perezida, ntabwo mugereranya n'uyu munsi. Ashobora kuba nawe yize yaricujije, naho byamukozeho, uyu munsi ni impunzi. Icyo ni cya mbere. Ni kuvuga ko kumuha amahirwe byo birashoboka, ariko nanone hagati yo kuba umuntu uhemukira abandi no kuba umuntu uhemukirwa iteka ryose, bambajije ngo wahitamo iki, byose ntabwo nabihitamo. Guhemukana bibi no guhemukirwa buri gihe nabyo ni bibi. Abongereza bavuga fool me once, shame on you, but fool me twice, shame on me. Wowe umbeshe rimwe, umemukire rimwe, ni wowe mubi, ariko ubikoze bwa kabiri ni nge mubi. Bishatse kuvuga ngo umwemerera kuza harimo kuvuga ngo reka tumuhe amahirwe, nawe yaricujije, nawe byamukozeho, wa mugani ngo ku muhigi no ku mbwa no urure ku muhigi ruba no ku mbwa, mu mugani murawuzi, nawe byamukozeho ni impunzi. Reka tumuhe amahirwe, ariko no kumuha amahirwe si kuvuga ko yemerewe kandi gukora amabi, kuko akoze amabi ikibazo cyaba kuri wa wundi umuhaye chance. Murakoze, murakarama. Urakoze cyane. Kabila uri kuvuga bagira ngo ni umuntu, ariko shaka Kabila uramuzi, uramwumva. Kabila uri kuvuga cyangwa ufata Kabila ukamugira nka Ndayishimiye cyangwa ukamugira nka Gisegeti. This guy is something else. Kabila ni ikindi kintu. Kabila ntabwo mwe mumuzi. Kabila, my friend, Kabila is something else. This guy is so much more than you think. Urumva? Who told you he will join you? He will join you like you. Who told you? Or you will join him? Mwagiye mureka. Kabila mwe muramuzi, muramwumva. Naguhereza amafoto yo kuva mu 2005 kugeza uyu munsi. Y'ibirori y'amaniversary ya Kabila, ibirori bye, ibirori by'umwana we, naguhereza amafoto urebye abantu babaga bari muri ibyo birori, harabo wajire ugakubitwa n'inkuba.
abo utatekereza ko bakabonye bari muri ibyo birori. My friend, we know a lot. Kabila erega Godfather n'umugore wiyishakiye ukurikiranye agakosa kose buri gihe mwahita mutandukana uwo munsi. So the thing is, ibiri kuba ngiye ntegereje kumenya amaherezo y'ibiri kubera muri Goma, naho iby'uyu mugabo Kabila we urumva nimutegereze muzambwira. Kabila azasubira ku butegetsi, azisubiza ubutegetsi bwe byanko byagenda kose, urimo kumva. Ariko se tuvuge ko Kabila gusubira ku butegetsi kwe aribyo bizaduha amahoro, kuko like he get truth from the niki. Rega hari byinshi umuntu adashobora kuvugira no kuri platform. Izi ni social media kandi ntacyo dushinzwe, turaganira nk'abaturage, urimo kumva. But when we go back ukagenda ugasubiza amaso inyuma, wabona byinshi. Namwe muri bakuru ni byinshi wabona, urumva. Dore yambonera kuri, ngwino hano gato, ngwino nkubaze. Ariko ngo iwanyu ngo amajenerali ngo yagiriye boss inama, ngo yagiriye Navy inama, ngo ntabwo bagomba kuvanamo plane. Niko muhiza hewe, ngo imbonera kuri muri kurwana umuhenerezo muri plane, ngo ntimushobora kuyirekura. M23 nimara gufata Uvira nizajya itanga uburenganzira bwo guhaguruka ku kibuga cy'indege cyanyu, kuko nacyo kiri muri plane. Guhaguruka ku kibuga nuko bamanza kuvuga tuende tusiende. M23 akavuga ati okay bwana Neva, uri indege ugenda utaye saa 12 ntuzirenze. Uko imisozi yose yarahije, imisozi ya Uvira yunamiye ku kibuga cy'indege cy'umugabo wa none ndeba kuri ranyica, urumva. So muhiza Uvira nimara kuvamo nukujya tubaha amasaha, bivuga ngo M23 yaje ba amasaha yo gutaha. Plane ni muyivamo muhiza, plane ndeba kuri niba bakoma mukava nimuva muri plane. M23 nizaje ba amasaha yo gutaha, vuga ati okay genda saa 12 top, uburandinze utashye mu kibuga uje mu rugo uje kuryama. Kuko ikibuga cy'indege cyanyu kiri muri plane. M23 nifata plane, tubazabanza babaye pinisiyo y'amazu mwatwitse ku nturo, y'abantu mwicishije igicanga, bamanze babahe pinisiyo yo kutabura nta ndege igomba kugwa ku kibuga cy'indege cy'i Bujumbura panda igihe mwamaze muri Kongo cyose. Niko bigomba kugenda. Haraje mu Rwanda abana bari kwirwanaho, muraza ngo muje kubarasa. None dore controle y'ikibuga cyanyu, dore hejuru muri dore ntuza ku ndondo bamaze kuhagera. Okay, Murundi ndamushajije aranyica. Niko senya mwiza. Oya ni jewe mvuga, banze reke mvuge. Ubu senya mwiza wamuha ijambo imbere yanje nabanza arindiye, cyangwa ubwe ko muhora ubwoko nawe wowe n'udusaza muri space. none we ni iwawe, mbese ni iwawe. Yamvuze ko akavuga n'u Burundi, bureka nce mvuga hama nawe uravuga uri president w'u Burundi. None wowe ni wa Burundi, wowe ni wa Burundi. Wewe ngo twaduzo dutegurira ikiganiro twe n'uyo munyamacakubiri senya mwiza, atari gutukana gutsinda cobe n'igita. Reka nunganire Godfather, ivyo uvuze urakoze kumpa ijambo. Ivyo bintu by'ikibazo cyo muri plane, reka ndakubwira, iyi ntambara mubona muri Kongo yateguwe kuva kera.
kuko sendede bimuriye kapitale yabo bayitwara igitega huti nuko bari bazi iyi plan kandi narabivuze no ku ma Facebook abankurikiranye kuva kera twarabivuze nta kindi kintu kigamije atari ukwiyumvira intambara yo muri Kongo. So jewe iyo babagabo bari ko baraja gupanga intambara sinzi niba biyumvira plan A, plan B, plan C, kuko ibi byose yaza karuko ari abantu biyumvira plan B ntitwari kuba tugeze ngaha, kuko nta kuntu hari wa mugari bavuga ati ngo iyo abantu bajya bari mu mazu ya nyakatsi hariho imikino imwe badakinisha, mwirinda gukinisha umukino w'ibishirira. Uwo mugani ntawo muzi canwa bimubwira byumva uyu nguyu ari kuyo turi mu mazu ya nyakatsi abana bikirazira gukinisha umuriro w'ibishirira kuko mwakwisanga iyo nzu mwayituriye. So simbona yuko bajya abagabo bazoresista hari ubuvira. Igihugu c'u Burundi iyo uri kurategura intambara ilfo kwiyumvira bese bigenze gutya byagenda gute. Ari navyo twabonye no mu gihe bica Ndadaye bamuje nturare kuri presidence ntihere kurara no muri ijyanzo. Sinzi nabamubwiye kuja kurara muri ijyanzo, bari kuba bafise yandi mazu abire nk'atatu mu gisagara ca Bujumbura babikamo president. Dore ubu naho hajemo ikibazo cande ca aeroport. Ayijya aeroport wamaze kwishora mu ntambara uzayikingira gute? Nta nindi aeroport ya kabiri ufite ko wimuye kapitale wikuri Bujumbura ukayitwara igitega. Iki gihe cyose umaze igitega wowe wari warakoze aerodrome ushobora gukoresha kuzozura voyage ako bya bintu bahora bagira buri munsi babuza akazi bamusanga batonze kuri aeroport ku matapi yenyewe amatapi yacuyutse. Ubu biriya bigiye gushira president zoja avoyage nta n'umuturage n'umwe azanabimenya. Edayero mu bihugu biteye imbere nta nuje amenya ko president yagiye cyangwa yasohotse, muhora mubibona. Ariko abandi bobo nimba ari ubuparvenisi ndabizi ategerezwa kwipanga hari y'abantu bose bakahagarika akazi misi yose president yama mu ngendo ashobora kuvoyaje na 3-4 agiye hanze. Abo nukuvuga aba ministre abantu bose bahagaze ngo kubera president agiye yanongera kandi akagaruka abantu bagahagarika mu gihugu kiri mu bukene nka buriya. Abantu bari bakwiriye gukora 24 hours kugira babone yuko economy yohindukaho. Nayo kubijanye n'intambara bo ibintu bapangaga gusahura umutungo w'igihugu, kubaka amazu nayo kugukingira ntubabwire. Ni nkaho mengo bari babashize hariya muri transit kugira babashe gutekera utwabo bagende. Uno munsi nta kintu kiremereye kuri bo nk'amafaranga bivye. Eske bazoyanyuza hehe ko bafite ibibazo na Tanzania bazayanyuza muri Tanganyika? Ico nico kibazo bafite. Amazu yoyo twarabivuze barayubaka ntibayubakira ku mapine. Nayo ibintu bijanye n'intambara abahora babagwanira intambara babapangira intambara barabishe barabamaze. Bo ivyabo ikintu kiza n'ukurya. Uyu nawe ubwiwe yahora muri Kongo ariko yavuye muri Kongo kubera gukunda indazi. Oya reka kunuka s'il te plaît yakwinjira mu buzima bwanje wa mushenzi. Ntudusubire kunuka ivyo muri Kongo navyo uzi bihore uzubimbaze en privé tubivugane ko do A à Z mugana tusure kumvuga tuvuga politike uvuga ico dupfa nawe nakwiciye nta mushikawe nasambanije nta nyoko nasambanije s'il te plaît ndakwiyamye kuva no munsi uzuvuge ivyo nakoze ufitiye preuve byoba byiza sinurakuze uvuga ivyo kuravuga ndiko ndavyumviriza siniko ndaguciramwo ma vie c'est pas ta vie même ta vie toi de ma vie s'il te plaît ndagusavye ntacyo dupfa ntacyo nakwiciye nta nka yawe nariye nta mushikawe nuriye ndagusavye senya mwiza ukaba ushaka amahoro ndagusavye n'ukuri sindakuvuga nurigera wumva je ndaduterana amajambo nawe mugari bijyanye nyuma ngaho reka arangize point ya ariko se bagiye uvuga ibintu jewe ureke kuvuga uti medare nimbonera kure uduge mugangu uyu nawe yahora muri Kongo wa mushenzi ni wari wanjanye ntabwaje batukana none we ariko aranduka urazi ngo urafata singene yanutse wewe godfather ibyakonga bizugute iretemo najwe iretemo secrétaire hayaraje kusaba ijambo muri ambassade ndari mwima ko abatutsi bose baza nkabakira nuba abatutsi kudwirirwana senya mwiza we dupfiki bivugira hanyene biherera hanyene kandi bivuge kandi nimba ari banga rimeneke cyo gute nikimeneke tugakwijambo mugana usure kumvuga sishobora kukuvuga nta n'uwo mwanya nta n'office ndiko ndagira analyse ya politique muri kajya karere. Imvugo ukoresha no ruri muvuga nkeka atari n'ikirundi
kandi no mu mico y'abarundi nta murundi avuga gutyo wowe wumva nitwababwira umurundi ko wowe ari uvuga abantu gute jewe b'abanyamahanga nakubwiye ndeka hari abumva iyi mvugo hariho abayumva Medal wowe utayumva ora wewe vuga ibyo uri kuravuga demontra tukasende DFDD utuke n'umukuru w'igihugu mutangana nivyo vyawe meje ndagusavye vuga ibyanjuzi ufitiye preuve werekana kuvuga ngo bagukuyeyo ugakugwa mwamenyo Reko atarize nagushize kuri televiziyo wabaraciye kuri televiziyo abantu bose barakubonye none n'abandi bahaca none ko yanyagirije ibyo yanyagirije ubutungane bukabwakira wowe warize droit ministère public arakwagiriza hama ubutungane bukavuga butereka twiga ivyo bintu maze ubutungane bukavuga buti ibi bintu nibishemeye none tubigoma bigarukako nk'uko umengo wombuza kuvuga we ni wofungwa gufungwa bitegura iki ikiganiro kimeze neza sirto play umviriza senyamwiza ndakubwire ministère public ahantu hose bari kwisi yose baravuga bati senyamwiza turamwagiriza ibi nibi bakagushengeza hanyuma ubutungane bukaza bukiga bukavuga buti senyamwiza ndumva ikiganiro ugiye kukigira impaka reka arangize kuvuga uhita ufata ijambo ni wowe umukurikira umucalenjinge ku byo yakuvuzeho reka kumuniga n'inkari abanza ntawe mvuga je mvuga politike ntaronze igera subira no kuvuga ngaho reka nyine abanza arangize point wimuvugira amarangize hanyuma uramukurikira senyamwiza afungura mike yawe se mugiye gusegana ndi namwe b'abasirimu twagiye senyamwiza afungura mike yawe yahunze yari yatumye utsinze okay reka nikomereze ku rugamba rwa Buvira byanka byakunda jewe simbona ni question y'umwanya parce que intambara zikomakomeye nimba barabashije kuva kuri Goma bakava Bukavu za Miyova hariya za Ngungu na hehe ivyabaye mwarabibonye sinzi ahantu bashobora gukura imbaraga zo gusubira kandi kugira resistance haji Buvira ni question y'umwanya kubera harimo n'abaturage benshi harimo na ziriya mayimayi nyinshi mugabo bizoterwa nuko bo bipanze mu gukingira i defense ya Uvira ariko je no sijera ko kesha hanini boyihera nko muri side bagayifata Uvira bazamuka kote ya noro iraboneka ko iri sekirize hama ikindi hariho avantage y'imisozi M23 imaze gufata ubu bafashanye na twigwaneho Imana ishimwe ubu ndukuvuga basigaye muri rya box ya Uvira ari nako kantu kanyuma bazoza baba surprise n'ibintu bivuye mu Burundi eske mu Burundi bari bafise ivyo bintu byo kuba supplyinga kugira bagire izo resistance nimba batabikoze Goma batabikoze Bukavu abantu bananiwe gukura ibiziga byabo muri Kongo sinzi ko bagifise umutima wo kugwana parce que abasoda bo Burundi no munsi nta motivation bafise peut-être bazanye babana babo bimbonera kure nabo bajya bana ntitubifuriza kuja gupfa no kuja kubarungika kuri Songoye sinzi yuko abarundi bazosubira kandi kwemera ko bafata abana babo bakaja guherera muri Kongo abo bamaze guhamba ni benshi nabo batarabona ibiziga byabo ni byinshi so ijya ntambara ni question y'umwanya Uvira nta mpamvu nimwe mbona ifise yo kuresista nta nibikoresho bafise byo kuvuga ngo zotuma babakura hajya muri Uvira ubu sinzi ba medale bafise amabinga manini barashobora kubatwara hari akaba ari washobora kuja gusheta imitwe yabo kugira turabe ko hari ico bofata kugira badefande ivyo bivye nayo kudefanda igihugu tavyo bagishoboye urakoze aho rero buvuga ivyo ufise amabinga uvuga amabinga uvuga amazuru uvuga igikiriza harana bavuga inda ivyo nibisanzwe mugabo ibijanye na Kongo nukuri ndagusavye senyamwiza ubihagarike kuko sauf ufise ikintu uvuga uti medal muri Kongo ndamushinja ko hari abatutsi bagiye muri ambassadeur nka kubakira hariho umututsi yaririye ikintu jewe muhira iwacu Burundi medal yankoreye iki ibintu bigaragara pana ibivugwa ku mamedia voilà kandi ndamahoro ntaco bitwaye naravuzwe nawe uzovugwa canke n'uburavugwa ariko tuganira ibintu mo frère vy'igisoda est-ce que burya ubu uri umusoda kuvuga intambara nk'umuntu nk'uwasubiriye makanaki nyakwigendera makanaki makana yitwa nde Godfather ijya ntwari yeruka gutaha
we uje ngaha gushinyagura rero uje ngaha gushinyagura uvuga makanika okay yitwa makanika wewe nabivuze n'intwari yakoze ibyo utazopfa ukoze makanika ubizi gute wewe ubizi gute uranzi wewe uzorinda upfa udakoze ibyo makanika yakoze. Makanika yataye umuryango prido 10 ans, aheba umugore, aheba abana, aheba ibiryoshe. Wewe nk'ubu usanga uhaze umuceri, usanga uhaze igikoma, uri kuradahwa ngaha n'undi munsi ntuzongere kuvuga iryo jambo mu kanwa kawe, mugire ibindi mukiniraho. N'undi munsi ntihazagire muzakinire ku bindi. N'ikindi gihe muzakinire ku bindi, mujye mukinira ku yandi mazina. I Burundi mufite abajenerali, mufite na perezida, mufite abanyabigwi. Nimuze muvuge ku yandi majenerali, muze muvuge kuri Adolphe wamaze abantu i Burundi, nawe yarapfuye n'umujenerali w'iwanyu. Gasopo mufite abarundi bakomeye i Burundi. Ndabasabye, ndabizi papa se, muvuge ku bajenerali b'i Burundi. Ndabasabye murakoze. Sawa. Komeza ijambo rero ibintu bijanye n'urugamba nturutanga uno munsi ugacuja ngaho ngo ntarutinze nka wa muntu aja kugurisha urushato rw'ingwe atarayigura, ngo abasoda b'u Burundi ngo nta morale bagira. Abasoda b'abarundi nibaza ko ivyo byose bivuga nk'umuntu ari umusivile, kuko uri umusoda ukabuza urugamba ingene rugwanwa. Uko bivuga je nibaza ko mugeze Bujumbura. Rero novuga nti ibijanye na strategie militaire saha bivugirwa nibivugwa ku marezo sosio. Nta barundi uzokumva umusoda ariko aravuga canke bafotora kujya bafotora ngo bakozwe ibi nibi. Gusa icyonzi uravye umurinde M23, ibindi bihugu bigira abasirikare, mwe mugira abasoda. Abasoda n'abasirikare baratandukanye my friend. Bon, icyo navuze wacumvise gusa uko wotwita kose mu Burundi abi wacu barafise discipline, barafise ingene bagwana intambara, barafise ingene bakora igikorwa batumwe. Rero kuvuga ngo ni gihe gitoyi ngo gisigaye ngo plene ngo indege ntizizoguruka reka ivyo nimuzosubira no kubivuga. Igisoda cy'u Burundi gihagaze neza gusumba uko cigeze kuba gihagaze kuva kuri ntare rushatse cyambara ntama. Uno munsi neza bakivanyira icuro bagikinaho biroko baracirukankanye bakigejeje kumva ko abanyo batumbuye. Mwashaka ro barasanire mu bantu muce mutwagiriza genocide. Aho twaciye atari abantu ni mwashaka murasa abantu i Bukavu, mwashaka murasa abantu muce muvuga ngo n'abasoda b'u Burundi babarashe muhendande. Ubwo bwenge aho mwabuturaranga twari musi y'urujo. Icyo ni gipatsa. Ubwo bwenge iyo strategy mwari mwibagiye mwibuza ngo tugwanire Bukavu. Uretse gato niba mwari mukaze mugatinya ubwo uretse gato none ruva ngo intambara ibaye mu Burundi mwahita mwiruka. None ni mpuwe mwatugiriye kubona mutaradutera. Niba mwaragira impuwe abanyamahanga oyanyitsura mbega aho mwavugiye ko Sende David Darimbi ari leta mbi nibiki ni mpuwe mutugirira. Mbwira ko ari mpuwe mwatugiriye. Injira turabe Gatumba, subira injira Gatumba egere. Wewe urazico bita operation Kiriba, urayizi? Operation ki? Kiriba urayizi? Iyo ni ikibimbwira numve. None wumva uzi kugira nkete uraba none ntimubusaba M23 muri Kiriba. Umva nkubwira Kiriba Hondesi hamwe hari igikaju. Ikibazo rero uvuga Kiriba Hondesi niho batwaye imbonera kuri kugira training. Oya sivyo wese Nyamwiza se nibyo ari kuvuga. Nyamwiza muragaruka mwahigikaju. No tuzobemera ko muri abagabo. Reka. Igisoda cy'u Burundi kirapanze neza, nta ngorane, kirimo abahutu n'abatutsi bose bumva cyo kimwe, kuko nagenda babwira ikintu kimwe mbere mutari muzi. Umututsi wese ari mu Burundi si umututsi, ni umurundi, ni umupatriote, kuko nacyo mutakoze kugira mu bakure mu gihugu, barabankira. Umuhutu ari mu Burundi atifatanije na Nzabampema ngo ahumwe n'umupatriote. Ivyo by'abahutu mwirirwa muravuga n'abatutsi bitumariye iki? Bitungura iki?
abatutsi bari ngaha n'intwari baranse gushera baranse gukurikira ubwije uno munsi bagwaniriza umwasi hamwe n'abahutu abahutu bari ngaha umva nkubwire wa mugabo we umva nkubwire tugaruke tuvane muri propaganda zawe z'i Burundi tugaruke mu ntambaro yo muri plane ntabwo nkwemerera ubu ugiye gufata abantu 500 banjyana iyo audience yanjye uyikoreshe mu nyungu zawe bwite kavuki tugaruke mu ntambara yo mu kibira Godfather vana mu moko uretse gato umbugije ncambeba meda tugaruke mu gisoda tugaruke ukuntu Kongo babanobye ntiwongere kunzana mu Burundi n'ibyamoko iyi space ntabwo ari uretse gato iyi space ntabwo ari Burundi noneho mbabarire irentera imipaka none hano uhewe unyuma nahevye basereka mbandanye mvuga nahevye ntiwongere urumva hari ukuntu uzicomeka mukatuzana ngenge byacu garuka muri Kongo tujye muri Kongo kandi wibuke muri Kongo antuka wewe Godfather nagira nkubwire nkamwe je no bandi umutegetsi atanga ikintu we no guha ikintu ukaza kuvugira ugatwara nka RTNB cyangwa ukavuga ku radio ngahi Burundi anyway rero uretse no kuyivugiraho niyo wahimpa ngo nyiyobore erega onde ngo muzampa muri documentation mu nkure minzara documentation n'ibingira abanyagihugu si yo gukora ivyo izo nuzizi iyo ziri ayo zakoreka izito ukubita wahoze ari vice president ni president nabonye ukuntu bari kumunoba bamukubita uzwi ko umuntu ndagukubita gusekera ngo ubu urabaza kizito uretse gato ngo hewe urabaza kizito mihigo ari kigabo rero kivugana waje ngo bifite ingenga bitego ariko se wagihamba we rero nkubwira ikintu kimwe rero ibyo bintu byawe bya tribalism zani n'induza ibintu mugira ndakubaza senyamwiza yabizanye rero nkubaza ikintu kimwe ahubwo budefinisa hejuru uvuga uti uvuga iby'ubwoko atavamwe ubutuku wundi akavamwe niho sawa tukakora tubyumva kumwe reka tugaruke gatoya muri Kongo kandi ntuzi ikibazo rero umuntu agwa realite ukarakara siko bimeze ariko reka mbaze iyo mukubiswe na M23 ntibirabaho uretse gato ntibizopfa binabaye bajya abana tugende gake barya abana nasha babu yaratunaniye twe turaribwa ntiturika bambe ntituribwa urabaza umurundi aragata arahagama nta M23 urabaza nta M23 iragwana na FDN uretse gato none uretse gato muzahunga gute umva hano byagenze umva tuvi Burundi tuhunga tujana mushaka twari dufise reserve y'amezi 4 tutaguze ikindi gitoro yo mugabo kiri hehe kujya abanyegeza amadevize yuzuye ngaha mu Burundi niko n'igitoro bakinyegeje aha bafise ama stock muzahunga mute M23 iraje muhizi M23 nyuma yawe none umva igitoro none ba ministre by'igitoro cyane ba umva hano umva ndakubwira umva gato uburetse gato igitoro cinjiye mu Burundi kuva mu kwezi kwa 11 yo twari dufise reserve y'amezi 4 tutaguze ikindi gitoro yo nyamara niva ni n'umwana mwiza ahubwo ayobora abadashobotse reka twumve mugabo kiri hehe kujya abanyegeza amadevize yuzuye ngaha mu Burundi yo niko n'igitoro bakinyegeje aha bafise ama stock yo president ihanga police mukoriki ye baba police namwengira umugwiza kandi watubiye ku gisoza cyanyu gikora none president ari kwibaza police mubaye umva hano umva stock police mukoriki muri komplice namwengira umugwiza atungaraza akicarana n'umudeje bagapanga igene biba leta atiyari y'amahera kijya kintu tugikuyemo umuriyaridi uzoje twara miliyoni 300 naje ntwari miliyoni 700 kandi bagwiza tungane baba batwara menshiga abafonso ne batwara make hari uzore guwundi bose batabatwega bate twivere etage netwe kwa nyigiturire gute mwese atanu mashobora kudenosa none nuva ngo nta giture nta n'ibitoro byo gutwara abasoda ku rugamba mbwira tukigwanye gute
umukuru w'igihugu none azoshobora kuhatambikiza hose nk'uko mwama muriko murabivuga. Neva yaragowe ahubwo njye nahinduka umufana wa Neva. Neva yaragowe. Medali Neva mwaramunane dore n'abagiye ikishyeza kohereza ikishyeza guhagararira Uburundi ugezeyo barakufunga ngo warongoye abagore ku ngufu bakuzanira urundi kugufunga. Umva. Turi bahagana muri idoga niko vyamunaniye vyamunaniye gutambikiza hose Yo. ari mwe mwari kuntambikiriza. Yo. Neva sorry kabisa. Mwebwe rekadre murihe amashengero murihe societe civile murihe nimwimagine aho ministere Wilson ngwino ujye gufata ministeri muze gufasha so wanyu. Ibi bintu birababaje. Jewe ngo difaza tugomba gukorera Neva advocacy. Abarundi ntimushobotse. Godfather wampa umwanya kunganira muvandimwe muhizi. Funga mike yawe waki pastor wowe nta nugugira inkomoko. Wamunyentuwe nturi umurundi. hoteli y'imodoka Iki ngiki buretse gato ndakubaza we XP wowe uri santrase umeze nkanja nta national tugira muri Amerika bakunye ibyangombwa uburetse gato ntabwo wowe Keba nayo wowe nuje uvuga nko mu mercenaire umeze nk'umucancuro umeze nka bana mercenaire bamwe bafatiye igoma urumva so ceceka uri ku murundi avuge umurundi n'akaranga ki Burundi medali Tatandukaniro giwe nanje kandi no mu reka namufashe medali medali ni ufite ijambo medali nyuma yo kumva Neva mwaramute uburetse gato nyamwi nindira kuvuga uburetse gato mugisha uburetse muting mic yawe reka medali afungure mic ye medali ouvre le micro monsieur man ndabizi kuri kurira manza wiherere wipfune urire ugaruke nyuma yo kumva gahinda uburetse gato medali nawe nk'umuntu mu byukuri muragira ngo president zikemo kabiri batwara meshiga buretse wumve abafansone batwara make hari uzore guwundi yo bose bataba twega bate twivye letaje mwese kwa gituze gute mwese atanu mwashobora kudenosa yo mbwira tukigwanye gute umukuru w'igihugu none azoshobora kuhatambikiza hose nk'uko mwama muriko murabivuga. mbabarira turekera hanga Ahmed afata ijambo ibintu mukorera president birakwiye medali ijambo ni ryawe ndabizi ihanagure shyiramo akanyabugabo nk'umugabo ihangane komera muhiza uri fungura mikoro yawe mijambo mvuge kuri iryo jambo shizemwo ngaho we Godfather hinge ni kuri vora hinge shika hano magarare tuvugane okay hinge shike kuri hinge magarare gatoyi okay sawa ndi kuri vora hinge gatoyi shike ahantu ndiko ndakoresha ya modoka mwafotora sawa mugisha twagiye hinge shika nkoresha ya modoka ari mwafotora sawa mugisha wa petit frere wazamutse nyuma banza wihangane nsoze ndakumanura XP no mugisha namutanze bro manu mute your nonsense mic wowe umurundi se none nikico bikubwiye mute your mic wowe uri umufurero urumunyi turi mwene wabitakwira uri wo mu ntuza ceceka twagiye mu gishafata ijambo expara kuri ariko ndatandukaniro ry'abarundi n'akaga reka nakubwira uko muravuga ati bwa mbere kamvuge ku bintu bavuze ati byo muri Kongo no kuvuga ati ngo abashikare b'abarundi ngo baraneshije muri Kongo ku masaha yo mu Burundi ni Bukavu saa 5 munuzenya inyangezi hari yamaze kuribera n'abasuda b'u Burundi bari kumwe na wazalendo ngo hehe Nyangezi hari intambara yatangiye mu gatondo saa 11 z'agatondo barakubita M23 yakubitwa Nyangezi ubu rero ko sinzi umuntu azi Nyangezi neza barabakubita barafata kajya kanuzenya Nyangezi barayifata bari abasuda b'abarundi n'abanuze n'abawazalendo uretse umva ongera umva mugisha
ngaho fata nk'iminota ibiri sibyo wongere ugende uryame wongere urute ubugira kabiri kuko izo nzozi wakangutse zitarangiye genda urote sibyo nurangiza kurota ubongere ukanguke winyobya rero gira ikintu uvuga kuri iyi audio mwabisoma mwe okay umva hano umva uretse gato hari uzore guhunde bose bataba batwega bati twivye letaje natwe kwa giturire gute mwese atanu mashobora kudenosa mbwira tukigwaje gute umukuru w'igihugu nanazoshobora kuhatambikiza hose nk'uko mwama muriko murabivuga ndeba ndamukunda kwa giturire bahagenda muri itoka ndeka mbaze vuga kuri iki kintu arakwebye ndahari sinokwepa ndahari yehe umva rero kubwira reka mvuge kuri iryo igitoro jambo cyane bakirihe ibyo muri uretse Kongo gato manza wumve hano umva uretse gato igitoro cinjiye mu Burundi kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe twari dufise reserve y'amezi ane tutaguze ikindi gitoro yo mugabo kiri hehe kujya abanyegeza amadevize yuzuye ngaha mu Burundi niko n'igitoro bakinyegeje igitoro cyane bakirihe igitoro cyane bakirihe fata ijambo mwabisoma umva ndakubwire muriba mukibana perezida wanyu umviriza kwanza wenda kwereka ukuntu bimeze ivyo bintu perezida ko aravuga kanza agenda mushigikiye ni mu perezida kwanza yitaho abanyagihugu ntashaka kubona abanyagihugu bariko bakandagiwe ku mazosi n'akagwi k'abantu bibaza yuko bashobora gufata igihugu bakagicinyiza bakagihonyora ko abanyagihugu bakagira gute nibo b'abantu bafata amadevize y'igihugu bakanyanyagiza hanyuma bakaca twumva abantu nk'aba basenya mwiza bagaca bagenda batera induru ngo igihugu kirabuze amadevize ibiki none senya mwiza niwe uretse gato senya mwiza niwe wagiye kwiba igitoro cya neva ndiko ndavuga ndiko ndatanga akarorero senya mwiza gute uretse gato hano nabashikiranganje sibyo n'abandi bibye igitoro cya bose uri kuzana senya mwiza wibereye mu buhungiro wabacitse mutaramumesa umuzanye gute niwe by'igitoro cya neva icyo ndi kubaza ni kimwe ni gute ushobora kujya gufata umuntu uri kuruka nawe uri guhitwa iwawe ibi bintu mwishoye uretse gato ibi bintu mwishoyemo bizabahira iwe ari guhitwa uretse gato arimo arahitwa ntibiri kuvamo akajya gufata gisegeti uri kuruka gute igitoro cy'amezi ane barakinyegeje polisi yanga no kumutabara ati polisi murafatanije none abashinzwe umutekano bari kwiba igitoro bazarinda umutekano mugisha none ko igitoro bakibye abo basoda uretse gato abasoda bageze ku mupaka gute kandi igitoro barakibye ba minisitiri nta minisitiri w'igitoro n'akagwi k'abantu ako kagwi k'abantu n'akagwi abarundi mugira n'umutsi ubu ibi bintu babishyiraho komenti nyuma y'uko perezida ari gutabaza atya uranatinyuka ukavuga sometimes you have to gira shemu gato neza cyane wawe w'amasayi kubera iki umuntu agashimira gato ko igihugu cyanjye ahubwo abo bantu nimba bikunda ni kubabuha ndashaka kukubaza ikintu kimwe sibyo ko mbona mugira umunwa wo kuvuga kandi muvuga ko mushyigikiye papa Burundi sibyo kubera iki mutagenda mukajya gushaka kino gitoro cye mukazi kimugarurira uzi ko avuze akarira bro kandi ega umaze kumva yuko abantu asize inkuru hanze menye ko ugwaruka rw'abarundi cyane cyane imbonerakure n'abandi ijisho ry'igihugu baramaze kubona abo bantu bakora ivyo bintu wumvise no mukuru w'igihugu yavuze ati okay mwamaye report reka naje ndabahe uwo muri yaridi mugene muzane mugurisha gitoro kuri abo bantu hanyuma turabe ko ari icyo gitoro ko bakinyegeza by'ukuri wumvise audio yose video imbari video yose wayumvira iki baragiye aragura nawe umukuru w'igihugu
hanyuma cyane abafata ko abafata neza itonga, sinzi ko mvuze itonga, sinzi kubyumva, abafata n'itonga avuga ati ibi nabo bambwiye ngo abantu bakora ibi n'ibi, reka naje ndavyibonera abafata itonga. Rero ubu rero bari minwe ya parke kandi bakora kurikiranwa, ukazokumva kandi abantu ngo igihugu cy'u cyamaze kubura igitoro, ko amaze kubona abasuma n'abashaka konona izina ry'u Burundi mu makungu, kandi bari mu Burundi nyene, aho two tubashaka inzara. ngayihangane gato, breaking news. Muribuka nakoze tweet mbabwira ko Kabila agiye kuza gukora, agiye gufungura account, ko yamaze kubabwira mu kanya. Nimwitegereza aho hejuru, Kabila afunguye account leta y'Kinshasa iti reportinga ko kanya atarakora na tweet imwe. Mwabibonye aho hejuru, leta bose bahise murebe, mwabibonye aho hejuru, murabibona tweet ndayishyize aho hejuru, muyitegereze murebe account ze ziri official. Kabila yahise bayifunguye ataranakora na tweet nimwe, murebe ibyo bahise bayikorera, bahise bayibaninga. Gisegeti afite ikintu bita ubwoba bro, ku rwego udashobora kumva, urumva? So mba ngomba kubaha amakuru. Uratondera amakuru yo muri Nyangezi na yone kumva ivyahabaye. Genda gake. Twakomeje komeza tugere tuwe. Ahubwo uyu mugabo se Nyamwiza yogira shame yo kwambara uwo mushinga nahe yasize ku ifoto yiwe, kuko turazi ibibi vya Red Tabara ivyo vyakoreye umuryango w'abanyamurenge, kandi we adatezwa gutanga umusanzu muri Red Tabara. Ahubwo wokura ko iyo foto ukiyambika amaraso y'abanyamurenge. Mba nkubwire we Mugisha, ntabwo turarangiza kese y'igitoro. Kese y'igitoro turayirangije. Uretse gato, ariko se Nyamwiza ko yacecetse ko atigeze bavuga, muramushaka wiki? Mwaretse kumumwariraho, mwaretse tukivugira ku gitoro. Abantu muranga muri iyo tweet ya Kabila aho hejuru amaze kuyishyiraho, then you will know what is going on. Please do it. Sharing ndaje. Mwayibonye ibintu ntabwo byoroshye, urukumva? Mwayibonye? Iriko twayibonye ko ari suspended. Ngaho reka twumve Minister, funga mic yawe ndakugarukaho mu kanya. Minister uraho? Minister uranyumva? Uraho neza Godfather? Wiriwe. Amakuru twafasha hana hariya, ibintu ni byinshi, breaking news ni nyinshi. Perezida amaze gushyiraho gavana wa banki nkuru y'igihugu, none mu kanya n'umwungirije, ni byinshi. Fata ijambo mfura yabeza. Wiriwe neza. Mu kanya nzamutse hari umuntu w'i Burundi, yego, urimo kuvuga ko ingabo z'u Burundi ziri gukora byiza muri Kongo. Ibyo bintu ni ikinyoma, abantu batakwiye gushyigikira kuri social media ahangaha, umuntu agiye kukarubanda bivuge. Reka noneho mbivugeho nitonze, najya mvuga cyane. U Burundi bari bampamagaye, muri kunyumva noneho? Turakumva muri Minister. Barongeye baraguhamagaye se? Nyamwiza uranyumva? Ndakumva. Uyu siko atavuga. Ngaba ku gitoro bariko baravuga igitoro. Nguyu nawe ni ikindi. Reka nakire umuntu bita XP, fata ijambo hakurikireho Fly. Hanyuma se ndakumva Godfather. Wari wavuze reka twumve XP, hanyuma dufate Fly high. Hanyuma umukurikire ko wari wavuze wowe. Ngwino hano Godfather mwaramutse. Waramutse. Ya nameza
gusa mbanje kwihanganisha abanyamurenge abavandimwe turi mu bibazo bitandukanye. uri umunyamurenge se? 100%. Ya Nzi ngo uri umupfu rero. ya nihanganisha n'abakongomani bose muri rusangi, ariko z'ukuri tunashimira leta y'abavandimwe b'abaturanyi ya CNDD FDD. Shimira n'uyu muntu wabaye mu ambasaderi witwa Muhizi, ni umuntu uvuga ibintu z'ubusesenguzi kandi ugaragaza ikinyabupfura cinshi utanatukana, kuko aba bandi bagiye bahunga igihugu basize bakoze amabi bagandaguye abatutsi bene wabo. Izo ngabo baracakurikiranaho ibyaha n'igihe bazataha mu gihugu. Nyamwinka niyo mpamvu kandi naguhaye co-host, niwumva ashatse gushinyagura umutumure uyirukana amacuho. Ni ukuvuga ngo uvuge nk'umuntu uri ashaka kuvugira ahantu, numva uretse gato, vuga turaziranye nk'umuntu udafite ubwishingizi, aho bashobora kuniga n'inkari. Se Nyamwiza umukoresha icyo ushaka, narengera akagushingirira. no ega abarundi ntabwo bimeze nk'abanyarwanda, ntibapfa kurakara vuba, barakazwa n'ubusa. Ikindi by'ukuri ingabo z'u Burundi abatazizi bazibeshaho. Abarundi nibo bariko bararwana muri Kongo, kandi bazi abo bagwanye, bazi n'abo bahanganye nabo, bazi imbaraga zabo n'umutima bagira wo kudatsinsuka ku mugambi wabo. Ikindi naco, ubu nyine hari amakuru ariko aravugwa ko Colonel Mitabu na Kibangura na Mufoko ubu ngubu bashobora kuba bavuye muri twigwanaho, iriya twigwanaho y'amabandi yari isigaye yarigaruriye abaturage, biyita ngo ni abaturage bigwanaho, ko no munsi bakaba bifatikanya n'abateroriste. Turashimira Mitabu na Kibangura na Mufoko ko bikuye muri uwo mugambi. Umva banzo reke ntitukwemerera kuza kuvuga ko twigwaneho ari amabandi, tuzi ko ari abantu baharanira kwibohoza agateka kabo. Koresha imvugo yo kubaha abantu. Baracara abaturage bigwanaho igihe bafatikanye na M23. Bien sûr, baracara abaturage bigwanaho. Umutwe w'amabandi yitwaje intwaro bazikure mu baturage, ariko mu gihe uvuga ngo ushaka guhirika leta nimba usubiriye kandi ukavuga yuko ari amabandi, turagusohora muri space. No bakumanure abantu, nta gitekerezo kizima na kimwe gutanga hano, bakumanure kuko ntabwo tukwemerera, ntabwo rwose bakumanure hano, ntabwo kwemera gutanga message y'ubukoryo imeze gutyo. None se bakumanure message y'ubukoryo imeze gutyo, si nibwo gutyo yagiye. Komeza ufate ijambo Minister. Mwamutumuye kera cyane. We ntumumanura ahubwo muri reporting. Kumumanura ntabwo bihagije, mumuna muri reporting ubwangati urakapfa uryo gusa. Twagiye high fly high. Yes Godfather, je vous écoute. Basi umuntu nk'uyu ntabwo ngewe nza n'ujya nzamura. Igute muhereza mani ntera hamwe bro, space man. Can you meet your nonsense Mike? Ukamanika ikiganza, uwo ninde uko ngo bagwintera manika ikiganza, come on. N'ujya nzamura nk'abavuga, ntabwo nzajya mbemerera ko ari igihe umuntu ajya kwica abantu mu mutwe. So ntabwo tuba twemera umuntu nk'uyu nguyu. Abantu bazi imbaraga zakoreshejwe, bazi ubuzima bw'abantu buri gutangwa, akaza kujya kuvuga amagambo nk'aya ngaya y'ubugoryi. No, ntabwo tuzakwemerera. Reka ngaho mureke kumutindaho. Niyo mpamvu haba hari abantu bamoderatinze ikiganiro, baba bakoze akazi bashinzwe bakamutumura. Okay, reka ndivugira ku Burundi, ndivugira ku runtu duto nka dutatu gusa. Ndaha amakuru abantu b'abarundi bari hano baba batazi ibintu bavugira mu kirere, asamutayimo badakurikirana amakuru. Kubivuga ibya Nyangezi we ntabwo tekereza atazi Nyangezi muri nahehe. Ushobora kwibwira ngo Nyangezi ni mu Burundi, Nyangezi ni muri Kongo. Kabimusobanuye neza. Akajya kuba M23 itaradekara ko yafashe Uvira, ntabwo ari uko Uvira idahari cyangwa itayifite mu biganza. N'ubu ngubu batanze wodana mu gitondo, nta nubwo byafata isaha imwe kugira ngo Uvira ibifashwe. Cyo rwose nkimukurizeho nuko ari amahirwe batanze kuri abo barundi bakiri muri Kongo n'abandi bantu bose, kugira ngo babashe gukuramo ibyabo bagende basubira iwabo. Cyo ni kimwe.
icya kabiri kuba ukijyanye na ekonomi y'u Burundi. Uriya mugabo perezida urumva ukuntu avuga, ni nawe perezida wa mbere numvise avugana agahinda. Urumva aravuga afite agahinda kenshi cyane nk'umuntu wenda kurira. Ni ukuvuga ngo azi neza ingaruka z'ibintu yagiyemo, icyo bari biteze cyose. Donc focal point y'abantu bose yari Goma, nyuma yaho isenyewe babaye nk'abana b'imfubyi badafite kivugira, badafite ubakurikirana. Akanya rero mu Burundi mwitega iki? Mugiye kwitega ubukene bukomeye cyane butigeze bugirwa n'ikindi gihugu cyari cyose ku isi. Kubera iki? Mpamvu muri pays enclave, mu buryo buri geographique, muri na pays enclave mu buryo buri economique, kubera ko mwamaze kwica umubano n'ibihugu byose muturanye. Icyo ni kimwe. Ikindi, musanzwe mubizi ko mwahagarikiwe inkunga n'inguzanyo mu mabanki akomeye, cyangwa na World Bank, yaba FMI, yaba n'ahandi hose mwahagarikiwe inkunga. Ubu ikintu mucungiraho no gucungira ko aya mafaranga ubirigi ubahereza biliyoni 70 ntacyo zakora mu gihugu, ni nke cyane. Nubwo mwafata miliyoni 500, nubwo abaha miliyari akanya ntacyo yabafasha. Amahirwe mwagira namwe nayo ntazi ko muzagira, nuko u Rwanda ni rwonyine rushobora kubaha amahirwe yo kugira ngo ubuzima bwongere budemare mu Burundi. Na wundi mu kwezi kumwe kutanagirana ko mugiye kubona ibintu bitatu mu Burundi. First of all, mugiye kubona icyo bita crise politique. Hagiye kubaho kuryana hagati y'abayobozi ubwabo. Bamwe bashinja guteza ibyo bibazo by'ubukungu mu gihugu. Icya kabiri, mugiye kubona abaturage bamwe bicwa n'inzara, batangiye gutabarizwa n'imiryango mpuzamahanga kubera ko batangiye kwicwa n'inzara. Muraza kongera kubona umujyi wa Bujumbura urujya n'uruza rw'abantu, imodoka zitwara abagenzi nta hantu zijya, ya muri Bujumbura no mu ntara. Iyo muzabibona rwose kandi muzabona byo biraza kugaragara vuba. Solution izagaragara nta yindi kizakemura ibyo bintu, ni uko ubuyobozi buriho buzavaho, hakajya bundi buyobozi bushobora kuzakora mu buryo buri diplomatique, bukaba bwafungurwa imipaka n'ibihugu bitandukanye, ubuzima bukongera mu Burundi. Nsoza, ni ukuvuga ngo uyu mugabo yagiye mu kintu, yabaye nka wa mwana ufite inzara bereka ibiryo, agatekereza ko ibiryo byose ari ngombwa kubirya, kandi akenshi bya biryo byose ubona hari igihe byose biba birimo n'uburozi. Yinjiye muri Kongo abonamo agiye muri tribalism, yizeye ko azavana n'ubutunzi, ariko byose yavuze byose nk'ingati imennye. Rwose ndakubwira ko nta mahirwe na make never afite. Rwose ni ibintu bigaragara, nta mahirwe na make afite yo gukomeza kuyobora igihugu kigende neza. Ubwabyo abayobozi bari imbere niwe bazamwikuriraho. Afite ikibazo kimwe n'icya mugenzi we muri Kongo. Impamvu Kabila afungura account bakayifunga nuko azi ikibazo kiri muri cya crise politique kiri imbere mu gihugu, mu butegetsi bwa Kongo. Nabo bafitemo ikintu cy'urwikango, ntawe ukizera undi. Uko mu Burundi batizerana, niko no muri Kongo nabo batizerana. Nuvuga ngo n'abaperezida babiri bagomba kuvaho mu gihe gito gishoboka, kandi ibi bari gukorana gutera imigeri bwa nyuma, kubera ko already mbona regime yabo yararangiye. Akandi gato cyane ni ukuvuga ngo niba tubona iyi miryango mpuzamahanga ihaguruka, nkora mbivuga kenshi, nta kintu na kimwe ishobora guhindura kuri iyi mouvement revolutionnaire yatangiye, kuko igomba kugera ku ntego zayo. Ikiri gukorwa ubu ngubu ni amahirwe ari gutangwa ku ruhande rwa leta y'u Burundi no ku ruhande rwa leta ya Kongo, kugira ngo byibura habeho restoration, bagerageze barebe ko ari cyo bahindura mu gahunda yabo. Ariko urabona ko bamaze kubyanga. Ubu rero no kuvuga ngo bimwe bavuze abaperezida babiri bazagenda bongera ngo barababonye, kandi abo bazagenda badakuwe nta M23 ntizakuraho uwo Burundi, ntizakuraho na Kisekedi. Ubwabo abayobozi bakorana nabo intano, bakorana nabo nibo bazabikuriraho. Murakoze. Abarundi barakomeza. Ni bigaragara se nabo ndababwira ngo ahubwo ikintu ufite mwene wabo uba mu bihugu byo hanze natangira kubwira muzigamire, kubera ko mu minsi iri imbere nibo baza kubatunga. Rwose ni ibintu bigaragara, kuko nta kizabibuza, byanga bikunda biza inzara mu Burundi, byanga bikunda izahaba kizaba n'igihugu kigize ubukene butigeze bugirwa n'ikindi gihugu cyose ku isi. Uravuze ngo Abarundi bagiye ndashaka kumwishyura.
mumbabare banze namwishyura reke Mugisha kumwishura ivyo avuze ukuri naje nashaka ndamwunganire ndamubwire nti kubera ikibazo ca ekonomi hakaba haraje interahamwe nyinshi zivuye muri Kongo n'abari abapolisi mwabonye b'abakongomani binjiye hariya bafite intwaro ntibabashije no kuzibakurako kandi ari n'amakosa kwinjirana intwaro za Kongo z'igihugu ca Kongo kazijirana ku butaka bw'ikindi gihugu ariko ivyo reka ndabireke ingaruka yavyo iri hehe abantu bagiye kuba benshi mu gisagara ca Bujumbura canke mu matawuni ayo ari yo yose nta income zihari nta factory zihari ngo bakore nta kazi bazoronka abantu babaho kwipiko rero abangaba bazaza bategera nijoro bagira iki baje kubomora ku nzu y'umuntu bakoresha intwaro uzosanga hari insécurité mu gihugu bizagira ingaruka ku banyagihugu bari basanzwe bari mu magorwa n'ubukene butagira uko bungana ibi ni ukubera iki ni ukubera intwaro mbi y'abasendede bishoye mu bintu batazi uyu muhungu yariko aravuga ngo Nyangezi mbega Nyangezi bariyo barondera yiki abarundi bashaka yiki ko bahanganye n'abakongomani bariko arashaka kwibohoza iki kiraka cyo kuja kuhangana n'abakongomani mu gihugu cabo ni ibibazo vyabo biri interne abarundi babishaka mwiki barondera yiki ninde yabatumye nta numwe afise inyungu muri zo ntambara za Kongo n'abakongomani bacinyijwe bari mu makambi y'impunzi bariko barataha bariko baribohora bashaka guhindura amatwara mu gihugu cabo wowe ukacuza ukatubwira ngo Nyangezi urazi no ahiherereye nuko banayigwana wewe hari ikindi kibazo bavuze Godfather kijanye n'ibintu by'ibitoro reka ndakigarukeko bijya bitoro ariko ararira mu Burundi uzi ko president wenyene niwe yivugiye ngo jewe ngiye gufata ibitoro mu ntoki kuva yabifata mu ntoki kugeza uno munsi Uburundi bwisanze bugeze aho buja gushaka ibitoro ibuvira nimba bariko baragwana iyo umuhenerezo ibuvira nkeka kubera ariko bari bacungiye ko ariho habaha ibitoro none ko ari we president aba bantu umva bakinyeje kuki atabafata afite ububasha constitution iramwemerera y'u Burundi guhagarika umuntu wari wese yakoze ibinyuranije n'amategeko nubwo nawe iyo constitution sizi nuko anayemera hari n'imvugo akoresha zitabereye kuba ari umukuru w'igihugu ntushobora kuja imbere y'abantu ngo uvuge ngo zotambikiza umukuru w'igihugu aratambikiza mbe murazi gutambikiza ico bisobanura Godfather yaba ari umuntu azi Kirundi yari kuvuga abamuserukira cyangwa hariho inzego zihembwa amafaranga ya guverinoma zo gukora ako kazi kandi ni wariyo commander in chief yari gutanga amategeko aho byapfiriye uwabyononye bakamuhagarika ariko ntiyari kuza waze kwidoga ibi nivyo bikwereka ko leadership y'abajya bagabo nta niyo bazi ari mu kibanza kimuroka reka siniharira ijambo n'abandi bazamuke bongera bavuga ninde ukurikiye Mugisha ni wowe wasabye ijambo reka nishyure gatonye ku byo mwavuze reka nishyure gatonye kubavuze yuko je ntazi Nyangezi n'ahantu nize n'ahantu nakuriye guhera nahize nize muri Nyangezi centre kuri rya shuri ry'abakatolika niho nize wafunze Mike cyangwa wasoje ijambo ryawe oya ndiko ndavuga sinzi umuntu yafungiye ko Mike navuze ati Nyangezi n'ahantu je nakuriye ndahazi neza ni kandi narize kuri rya shuri ry'abakatolika hajya muri Nyangezi centre kandi nkabanzi ibarabara riva Nyangezi rija Kamanyo muri kumfungira ko Mike basha muri kumfunga Mike ibara riva Nyangezi rivuye Kamanyo Mugisha afite ibibazo bya network uko afungira ko microphone mureke kumfungira ko microphone mureke mvuge ngaho vuga numve reka mvuge bakora mfungira ko microphone yanje ndako mvuga ati Nyangezi je ndayizi neza na neza cyane gose zikoje nize kure muri 92
nari mu mwaka wa kabiri muri Nyangezi niho nize Nyamwiza ntabwo uri seriye uzi ko ari kuyifunga abantu none uzi ko ari kumuniga n'inkarimani bariko baramfunga ni network man network nsubiza ko host oya magari network uzi ko se Nyamwiza yamufungira ko network z'i Burundi zifite ikibazo we mwari muri kumufungana ngaho vuga yes ndi Burundi uri ndeka nsubiremwo je Nyangezi muri 92 niga umwaka wa kabiri muri Nyangezi centre kujya shuri ry'abanuzenya ry'abakatolika hajya kuri centre impande yaho hari ikibuga cy'umupira hajya hano hose kajya kare kose ndakazi kose no kuva muri Nyangezi umanuka uja zangomo uva ngo uja muri Sange hose kajya karere kose ndakametriza neza cyane gose kwa bavuga yuko je ntazi Nyangezi na hantu nzi kandi niho nakuriye nahabaye ikintu kirenga imyaka 15 najya muri Nyangezi abyumva iyo niko navuga ibintu bya Nyangezi nuko nzi kwanza hariyo famille yanje kuko je ndafise je ndi Murundi ariko ndafise batoyi banje b'abakongomani mama yavyaye hajyanye muri Nyangezi b'abakongomani ariko je ndi Murundi je umukongomani yewe ndahazi neza Nyangezi ubudashobotse ufite aho bikomora komeza iyo nakubwiye amakuru yo muri Nyangezi nuko mba ndabizi neza ijana kwijana hanyuma rero umuntu rero ikindi kintu kingora gutandukanya kubera mu mvugo no mu ndimi birangora gutandukana abantu bo muri Nord Kivu imvugo ururimi bavuga n'abantu mu Rwanda ururimi bavuga birangora kubitandukanya ko umunyamurenge ndamenya ati n'umunyamurenge aho niho mubera barimo katirwa n'Imana mwe urwana no kumenya accent y'umuntu nako ururimi kankubazi ariko nivyo ndashaka muri abantu kabisa reka nkubazi abanza tufate nyina avuze ko ngo nyina yabyaye hanze abanza tubwire ngo nyina yabyaranye n'umukongomani uva he hanze hehe kandi nyuma uretse mu miryango y'abantu mu miryango y'abantu nabo ariko se mwagiye muganira nk'abagabo ubwo tugiye kubaza ikindi kandi avuze ko ari umukongomani ubwo tubikurike tugiye kubaza ngo nyoko yabya utuye mu miryango y'abantu mujye muganira nk'abagabo hano mujye muri kujya bintu reka tubivuze nyine yabivuze ariko ubwo nyine yabivuze nakomeze nagaruke niba yarabivuze ubwo none nimbi wadashobora gutandukanya abantu bo muri Noro n'abo mu Rwanda ubwo iwe twatandukanye gute na bene nyina bavyariye oya ibyo ni ibiganiro nge ntekereza ko ari ibiganiro bya tubigiyemo byatwa tugiye mu bintu biri primaire umva icyo nkubaza wa mugabo we uburetse gato ubu ngubu urumva uraryamukanirwa gusinzira kuko abanyamasi bavuga nk'abanyarwanda oya sinari bwashye ku kintu cyako kuvuga uvuze ko abanyamurenge bo bumva ukabamenya ariko abanyamasi tutabatandukanye n'abanyarwanda what do you mean by that? Okay, Godfather yes, let me explain this. Igituma nabivuze gutyo abantu ururimi bavuga ururimi rusa n'abantu bo mu Rwanda nicyo turashaka kuvuga kubatandukanya muvuga ati ngo uyu n'uwo mu Rwanda n'uwo mu batandukanya ubajyana he uburetse gato urushinzwe ibarura ku buryo ushaka kubatandukanya urabatandukanyiriza iki? Okay, reka tureke ibyo bintu ko ndumva ko uri umurundi uretse gato uri umurundi bamwe n'abakongomani urashaka kubatandukanya n'abanyarwanda uvuye i Burundi uza gutandukanya abakongomani avuga ikinyarwanda ukajya kubatandukanya n'abanyarwanda kubera iki? Okay, Godfather, iyo mvuze impamvu ushaka ko batandukanya n'imvugo impamvu ni iyihe? Imivugire yabo bivuze uko imivugire y'abantu uretse kuvuga iyo ntimuhuje imipaka imivugire yabo accent yabo ikurebaho ikintu uri umukongomani uri umunyarwanda uri umurundi bikurebaho iki? Urashaka kumenya accent ngo bigende bite? wabyumvise Godfather reka ndakwishyura kuri icyo kintu hanyuma tukive ko ndakwishyura neza kuri iki gito nabivuze uko nabivuze gutyo kugira ngo sinsange ndiko ramwishyura mvuga ati wewe umunyemasisi kandi usanga ari umunyarwanda ndavuga ati wewe ndakwishyura nk'umunyarwanda ariko wa mugabo shareka nkubwize ukuri none we yewe yavuze ibintu ku barundi adoma ko barundi yagenda cyane mudome ko neza ko mbari umunyarwanda mudome ko imbonera kure manuka
mufite ingengabitekerezo muri mwebwe ngewe yananiye kabisa gusa umva udafite ingengabitekerezo none se ibitekerezo utanga n'umuntu muri kuganira iryo ronda koko n'ironda turere rwanyu nibyo ryatumye mufite urwango muri mwe ntabwo ushobora kuganira n'umuntu utabanje kumenya urabanza ubu ngubu iyo bisa kuba ari video uba ugiye kujya no gupima n'izuru rye ngo urebe ngo arareshya atarasate ngo idiot people ibintu by'abanyafurika mbona mufite mentalite y'ubugoryi why don't you do it to someone is like deba ugakonsantra kuri mind ziri kuva mu mutwe ku bitekerezo bye ukadiringa na deba y'ibitekerezo apana identite y'umuntu wrong with you kuko utari kureba isura ye ngo umenye niba ushobora kumutandukanya umenye uwo ari we ubwo urashaka kumva accent uhita ujudginga muri accent umenye ngo ugiye gusubiza nde that's friend Godfather nuko amanuye hari ikibazo nashaka kumubaza none ko yavuze nakamanurwa inyongera ko avuga ngo abanyamurenge bo ngo bazi kubatandukanya bituma batarimo kubica uyu munsi ibitero byabaye mu Minembwe mu karere ka Kamombo abarundi bagabye ibitero ku baturage mu mihana barabatera barabarasa barabanyaga barabatwikira none se kuba bazi kubatandukanya bituma batatwica ndabizi ko ari hano ico kibazo kinsubiza muzamura ukimubaza ngende kuvye kindenze uyu nguyu naje gusanga ari imbonera kure yambonera kure nayishire nk'amajwi yaneze mbonye ikintu cya mbere gise kirukana medali mushize amajwi ya neva ari kurira nawe araturikararira ahita agenda mugisha subiza ikibazo bakubajije nambazi neza ndamwishuye nambazi nakubajije uvuze ko utazi gutandukanya abantu bo muri Noro n'abanyarwanda ariko abanyamurenge buzi kubatandukanya kuba abarundi muzi gutandukanya abanyamurenge n'abandi bitumye mudahagurutse kuza kubica iwabo se kuri kumucyurira ntabwo ndi kumucyurira urumva reka mvuge ikirundi neza umvuze gutandukanya abanyamurenge urumva kwanza mu kirundi uvuze iryo jambo urumva ko ngira separation mu banyamurenge hagati sinzi ko ari bishaka kuvuga kuba separa abanyamurenge ku banyamurenge nk'abasepara nk'abanyamurenge cyangwa abandi bashaka kumva kumenya kubatandukanya bitumye mutabica bimariye abanyamurenge cyangwa bimariye abandi bantu kumva ko ugomba gutandukanya abantu ariko abo muzi gutandukanya mubica ni iyihe nyungu iri mu kumenya gutandukanya abantu reka nakwishire kuko iryo jambo gutandukanya twe tubyumva ukundi kuntu ko nushaka gutandukanya umugwi w'abantu uvuze gutandukanya umugwi w'abantu bisigura ikundi kuntu gutandukanya ibibu ku bindi aho ndashaka kuvyumva reka nakubwira navuze ati ndashira kumva umunyamurenge yo kwaravuga nkavuga ati uyu ni umunyamurenge nkaca numva ari umunyarwanda ko aravuga nkaca numenya ngenda batandukanye akaba ariyo mpamvu abadede biborohera kuba muzi kubatahura cyangwa kubamenya akaba ariyo mpamvu biborohera kwica abanyamurenge mu bijabo umviriza abantu bica abanyamurenge ni abantu bitwa abareri tabara kandi turiko turafashanya n'abanyamurenge reka mvuge abo umva iyo Red Tabara ushaka kumbwira n'abarundi urumva ikindi congeyeho leta yanyu yafashe ingabo zigiye kumara imyaka irenga 3 nimba ntibeshe mu karere ka Minembwe uyu munsi tuvugana ingabo z'u Burundi zifatikanyije na FARDC zagabye igitera ahantu hitwa mu Kamombo zica abaturage zirabatwikira zirabanyaga saho gusa bagavye ibitero nimba ukuvuga aho hantu hamwe saho gusa bagavye ibitero kurikiza gushika Nyangezi hose ari ibitero nuvugaho aho mwasi wese kwagenda ko bakora mukubita aho barimo kugaba ibitero barimo kwica abanyamurenge ibitero byatanguye twebwe mu gatondo twebwe ngaturi saa 6 sivyo ibitero byatangiye mu gatondo ku masaha yo
yo muri hariya muri munuze ibuvira zae hari saa kumi cyangwa saa kumi n'imwe mu gatondo barakubita bagenda baduza gushika inyangezi n'umugabo hano honyene bakubise ku inyangezi. Uva nkubwire icyo nshaka kukubwira no kukubaza, urumva nawe uremeje ko ibitero byahereye saa kumi n'imwe, urumva simpakana ko igihe ibitero batereye, ariko jewe ndimo kukubaza ni iyihe mpamvu abarundi barimo kwica abanyamurenge? Nta murundi ko ari ikinyamurenge, reka dutandukanye bino bintu. Hari akagwi gahunze ibyago bakoze mu Burundi ndakubaza akagwi kandayishimiye niko nkubaza mani mubija uyu ngo aragusubiza iki ariko usotegeza nawe ubwo space igiye kuba neza uyu ngo aragusubiza iki nabwiye cyane ntabwo uri gushaka ubu ugiye gufata umunzo ubutungane fata ijambo rekana n'uyu nguyu ni ingofero zimeze nk'iza gifesi. murakoze gutyo mugisha atandukaniye na XP ndashimiye Fly High kuko yavuze ukuri ku bijyanye n'Uburundi na ekonomi yabwo. Turiko turinjira ahantu umuntu atamuntu n'umwe azoshobora kwikurayo, je novuga ngo ni Imana yonyene izoshobora kubikora. Hanyuma nagomba kuza kuri sije y'igitoro kubera ariyo twari turiko, ariyo deba twari turiko. Naringira nibarize benshi baguma bavuga ngo Ndayishimiye ariko ararira amerewe nabi, ariko ni ukwiriza kuko iyi crise yose igihugu kirimo ituruka kuri we n'umuryango we. Undi muri abacuyi ubwo urabwo urabona ari ukwiriza kweli? Ni ukwiriza cyane, mpakanya mutama mvuge especially cyane ku mugore wiwe. Angelina yarafashe ibintu byose abyifatira mu minwe, ari naho ariko haba izi crise z'ibitoro, ndetse n'umugabo wonyene arivugira ngo ngomba ndabishire mu minwe, abijana muri presidence Mugabe ariko bijegwa byari ko bibajere n'umugore wiwe. Gutinda ngomba kwibariza akabazo kundi muntu wese yoshobora kunyishura, kubera iki Tanzania yafatiye imihoho Angelina, kubera iki yafatiye societe atwara ifise amadeni n'amadeni muri Tanzania, mbega ayo madeni ariko ava kuki? Ni ku bindi byashara cyane ku bitoro? Ndagomba banyishura kuri aho kantu muzoba mukoze. urumva gato amasegonda make, impamvu we ntabwo ashishikajwe no kwishyura amadeni cyangwa guteza imbere societe mu Burundi, bo barakura nk'abasahura igihugu kuko bazi ko manda yabo iri kurangira, bazi ko ubuyobozi buri kujya ku musozo, bo barakura nk'abasahura igihugu. Ni kimwe na Kisekedi nababwiye, aba bantu bazi ko nta gihe basigaje, ibyo bakora byose ntabwo ari mu nyungu z'u Burundi, barakura nk'abasahura igihugu. Ntuzatungwe kuva mu minsi mikeya imiryango yabo ngabo bamwe yaramaze kugera mu bihugu by'i Burayi. Okay, abantu mwasabye ijambo mwari mwasoje, reka mbere iki kintu kimwe, ntimutekereze ko tudakurikira amakuru arega, mutekereza ko tudakurikira amakuru. Reka mbere iyi nkuru nayikoze ryarira, iyi nkuru nayikoze ryari irihe, ntumubwire ko nayisibye. Reka mbere iyi nkuru
gusa mutekereza ko tudakurikiranwa nuko mutajya musoma. Let me show you. Inkuru ya Neva n'umugore w'iribaho narayisibye se, mumbwire ko nayisibye. Abanyisibye ntabakanya ya nayisibye sha. Nakoze inkuru ya Neva na inkuru y'umugore wa Neva. Tweet narayisibye na I think nayisibye. Hari tweet nari nakoze ya mwana yibonye. Uwo ninde? Uyu ni Manuka. Ndabona urumuri nta kintu mbwira abantu. Nawe Enver Manuka. Hayo wari wavuze Alex uranyumva? Ntambara. Ndakumva cyane gudufaza. Bwana. Urakoze cyane, reka ntangire wenda nkushimira kubw'uru rubuga wahaye abantu kugira ngo tuganire. Nshingiye ku byo numvishije byavuzwe byose, mu by'ukuri abarundi ni abavandimwe. Njye ndi umunyarwanda, abarundi ni abavandimwe, ari abanyamurenge ni abavandimwe, ndetse n'abakongomani ni abavandimwe. Ariko ikimbabaza ni uko ubwo buvandimwe twebwe nk'abanyarwanda tubona, nubwo twiyumvamo kuri bo, ikimbabaza ni uko bo batabibona. Kubona nk'abana b'impunzi, abana bahunga urugamba, bahunga amasasu, batazi b'abasivili, batazi epfo na ruguru, kumva amasasu aravuze abana bakiruka bagahungira muri Kongo, mu Burundi. Ejo bundi twumvishije ibintu byabayeho, bazinduka mu gitondo bafata urubyiruko, abasore n'inkumi, barahambira barabatwara babajyana ku ishyamba. Uyu munsi umunyamurenge yatekereje nta n'uwahirahira ngo arahungira mu Burundi. Uburundi ntabwo ari igihugu yakumva ko yageramo akaboneramo amahoro akaruhuka. Mu by'ukuri abarundi mutwumva, abarundi muri kuri space, muhinduke, mutekereze neza, mugire imitima iruta iy'umuyobozi wanyu, cyangwa reka mvuga abayobozi banyu muri rusange. Ntago wakumva abantu abanyamurenge imyaka iciyeho ari impunzi, ari abantu babuze uburenganzira mu gihugu cyabo, babuze ibyishimo aho bakabiboneye, babuze amahoro. Uyu munsi barabafasha, bamwe bagiye muri Amerika, abandi bagiye hehe, abandi bagiye mu Bufaransa, abandi bagiye hehe. Kubera iki? Abantu bakwiriye ko noneho n'Uburundi nk'igihugu cy'abaturanyi kireba ibintu guhera mu mizi. Uyu munsi bakaba bafata abasirikare, bagafata ingabo n'ibikoresho by'igihugu ari ibyo kujya kwica ubwo bwoko bushaka uburenganzira bwabwo. Mu by'ukuri dutekereze kure, dutekereze ku bumuntu, dutekereze ku buzima bw'abantu kuruta gutekereza ku nyungu ku moko adafite shinge na rugero. Amoko twabonye u Rwanda aho twageze, twabonye ibibazo twaciyemo, twabonye abantu. Uyu munsi inzibutso, turajya mu rwibutso rwa hehe mu Rwanda, ahantu hose dufite ingero, bafite ingero bakabaye bareberaho. Mu by'ukuri barundi bene data, barundi bafite ubwenge, mutekereze kure, murebe ibyo ababatekerereza babaganishamo, mutekereze, mwivangure n'ibi bitekerezo by'aba bantu. Murakoze.